Minisitiri w'intebe wa Canada Justin Trudeau kuri uyu wa mbere yatangaje ko azava ku mirimo nk'umuyobozi w'ishyaka riri ku buyobozi nyuma y'imyaka 9 ku butegetsi, ariko ko azaguma ku mwanya we kuzageza igihe ishyaka rizaba rimaze guhitamo umusimbura. Trudeau arutwa cyane igitutu n'abadepite bo mu ishyaka rye ngo ave ku buyobozi bwaryo, banga ko yazatsindwa amatora ataha. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, uyu muyobozi yagize ati: "Iki gihugu gikuye amahitamo nyayo mu matora ataha, kandi namaze kubona neza ko niba ngomba kurwana intambara imbere mu gihugu, sinshobora kuba amahitamo meza muri ayo matora." Trudeau yavuze ko inteko ishinga amategeko izaba ihagaze kuzageza tariki 24 y'ukwezi kwa gatatu. Ibyo bivuze ko amatora ashobora kutazabasha kuba mbere y'ukwezi kwa gatanu. Bisobanuye kandi ko Trudeau azaba akiri minisitiri w'intebe ubwo perezida watowe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump azaba arahirira imirimo ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa mbere. Uyu yavuze ko imisoro izagira ingaruka ku bukungu bwa Canada. Minisitiri w'intebe Trudeau azaba afite inshingano zo kuyobora igihugu mu bijyanye n'igisubizo ku ikubitiro bitewe n'ingamba z'ubukungu za Amerika. Hashobora kuzaba harimo n'intambara y'ubukungu kuko Trump yavuze ko azashyiraho imisoro ya 25% ku bicuruzwa byose Canada igura muri Amerika. Ni ibintu rero bishobora kuzagira ingaruka ku bukungu bwa Canada, kandi Trudeau yarahiriye ko azihimura. Trudeau w'imyaka 53 y'amavuko yatangiye imirimo mu kwezi kwa 12 umwaka 2015, maze yongera gutorwa inshuro ebyiri. Byatumye aba umwe mu baminisitiri b'intebe bamaze igihe kirekire ku buyobozi bwa Canada.